abakora ubushakashatsi ku bushyamirane bwo muri Ethiopia nk'umuryango Amnesty International bavuga ko ingabo za TPLF arizo zishe abantu magana mu bwoko bwa Amhara mu mujyi wa Maikadra. Sadiq Al-Mahdi wari umunyapolitiki ukomeye muri Sudani wanabaye minisitiri w'intebe yitabye Imana ku myaka 84 azize virusi ya corona. Ubwami bwa Maroko bwafunguye umupaka wa Gergera bushimangira ingamba bwafashe mu ntangiriro z'ukwezi zigamije kurinda umuhanda w'imodoka zihuta umwe rukumbi uva mu burengerazuba bwa Sahara werekeza muri Mauritania, ufasha mu buhahirane n'ibindi bihugu bya Afurika. Muri Kenya biturutse ku gupima virusi ya corona, amakamyo yatonze umurongo w'ibirometero 60 ku mupaka wayo na Uganda byafashe iminsi 5 kugira ngo zihave. Abashoferi bavuga ko mbere y'icyorezo byafataga amasaha agera kuri 5. Naho muri Burkina Faso urukingo rwa COVID-19 rushobora kuzavugurura imirimo ya ONU mu gufasha impunzi n'abataye ibyabo imbere mu gihugu, aho iby'intera hagati y'abantu bituma kuzubahirizwa.